Gaan niya pinakalam amban kami Maria ini. Bang content creator do. Iya may maghinang-hinang video. Bakas ni ko magkalbo. Peke Astel ko si Meta. Ni anemian may 10L lewat tawakan may dasimana ni. Kemon na video kami hindu page kami. Inala ni si Meta iye in-stream ads kami gana ads ni. Bugay sab niya violation kami. Nahangkan ni ko magkalbo. Iyan. Inanan ni bukot ko taman bukutin. Sa papastel ko po si Meta. Nagana niya pinakalam maamban kami Ruk Maria ini bang content creator. Iya may maghinang-hinang video. Isab si Meta anan ni si kami. Tagna nin dumihan mapniya problema nin page nin. Ngate do sweldohin. Pasal payout ni. Inakadagat kun miyan amban pitsa 22 buwa miyan 22 paasik ni sweldohin amban page ni isap. Payman page kun nabakas ni daran ni. Ubus way hadja bigla si iyehin magka problema iya issue si payout. Ngate do sweldo ni. Na mag-a-feel pe kami ko ito mag-report pe. Ubus sampay si akuhin page kun lamod. Gani ads ni. Meta pabalikon na si kami ads nin. Sa inyo sa bakay do sweldo kami hinambat ni bisa ngit hati si Meta amat pi mag-translate si Meta iyan magpihago. Nambahay di naman si Meta. Ambat ni Meta. Gini kita pinasweldo pa ika. Si Meta masuk na ano eh. Naan ko si Meta yan ang may pigilarak ni. Nahangkan ni sa iyan nga niya pinakalama man Maria iyan. Sweldo nin nga taeddo. Tahord we si Meta. Mangwe bandari niya may issue ni. Nahangkan ni ko magkalbo. Sabab sai bagi astel ko. Uy ko gay astel hangkan ni ko ito magbonet pagi magkalbo ni ko bakas ni ko magkalbo. Pagi sabab si Meta yan. Nagkwentuhan ko kinabo. No, uy ka ko kalbo takiteno. Sabi kay bisan pe blam ma. Maria yan kulian pe ben magsay. Meta pabalikod ni si kami. Bakas ni ko mag-report do si Kemon si page kami karuwe. Dai sa blamuron siya kun mong siya man niya problemanin mong si Pedro man niya problemanin dala muron si ano sino ko si Juan. Sa iyan dala muron Kemon. At may lamay.